akavuga ati Chelsea mubona hayi equipe nanjye ndimo izayobora Ubwongereza. erega buriya ntiyisizemo ni nko kuvuga Benjamin ugiye uyu munsi iyo boss aguhaye akazi ntiwavuga ngo aka kazi kazaba keza ntakarimo, ahubwo uravuga uti njyewe ndi hano iki kintu kizaba cyiza. Maresca ni nko kuvuga ati njyewe muri iyo myaka 10 kuko n'ubushize yaravuze ati Arteta amaze 5 Klopp yamaze 9 ubushize yarabivuze ati rero biradusaba ko natwe tutazahindura kugira ngo natwe tugere aho bageze uyu munsi. Rero biravuga ko nawe ni nko kuvuga ati ndi hano iyo myaka 10 mu gihe naba ndi hano iyo myaka 10 twayikora. So Fad ni iki kizatubwira ko Chelsea yatangiye kuyobora Ubwongereza? Ibikombe gusa. Yego, igikombe ni ikintu gisobanura ko ibintu byawe bigiye ku murongo. Yego, kuko igikombe gifasha continuité, kiri cya mbere. Cya kabiri kinongera imyumvire mentality muri iyo groupe hari. Igikombe rwo rufunguzo rugufungurira kuvuga ngo kujya mu birenze cyangwa se kujya mu gukomera ukomerera kuko watwaye igikombe. N'ijambo gukomera, ijambo gukomera rishyirwaho akadomo watwaye igikombe. Yego, kuko nanga nta muntu ntabwo tuvugana Arsenal irakomera ariko ntikomeye byanya byo gutwara burya abantu ntibayibona nka equipe iteye kubera ko nanga nta muntu uragirira buri muntu avugisha itama rimwe rikavuga ngo yamaragitwara. Yego, urire ko hari n'abavuga ati zagera hari isitara ugasanga nta muntu ushaka kuvugisha amatama yombi ngo Arsenal yatwara ikomeye rya jambo kubera yuko bari kubona isize ebyiri zitambutse imikomere yari ariko ndende ikomeye kuzurusha. Ariko byibuze Arsenal gufite igikombe kimwe mu byibuze muri projet yabo kafitemo igikombe bari kuvuga ngo no eske murabona ko Arsenal yasubira igikombe. That's why rero gukomera ko ikipe cyose bisobanura igikombe. Biranoroha wakora projet nziza wagira gute niba mbwira ngo experience nta muntu ugiye experience atatsinze. Experience yo gukomera no gutwara igikombe. Iyo imaze gutwara igikombe gifungura imiryango myinshi ituma nyine uhozaho. Icyo bagisigaye no guhozaho. Ariko sarahozaho mu gutwara igikombe be ntabwo ubukomeye. Waba ikipe ya gatatu imyaka 9 babwira ngo wahurije umwanya wa gatatu ko wahurije cyari cyafatikaga. Ariko gutwara igikombe nk'iko Pepa mpamvu Pepa avuga ngo mwaye champion 7. none se mukurikije mwebwe ibyo muri kubona kuri Chelsea tubona Maresca yabayihaye igipimo kinini. Navuze ko Maresca bivuze ko era current situation na current form. Yego, ugende kuri ibyo Chelsea rwose rakwereka ko yaba nziza. Gusa wenda harimo kandi kantu gashobora kugaruka gafasha nka Chelsea kahe rero. Buriya abafana ba Chelsea njya bagana abafana ba Chelsea bo bagira amahirwe adasanzwe kuko equipe yabo iba ibihe bibi by'umutima kumeneka ikanagaruka ikaba ibindi bihe byiza. Iyo ntago ari yindi izahora ihereza abafana ibihe bigoye gusa. Yego, kavuga urugero nk'umufana wa Chelsea n'umaze nk'imyaka reka dufate no guhera 2005 yabaye mu bihe bibi aba no mu bihe byiza si byose. Yego, nka 2015 bamaze gutwara shampiyona season 2016 babaye aba 10 ku ikipe twagikobe cya shampiyona izo nire ziri tambi pe sikose. 2012 batwaye Champions League season Daniel 2011 batwaye Champions League 12 gusoka muri groupe stage birabananira. yego, urumva ko ari bihe ariko still bagatangira bakagaruka gatwara nka Europa League. Abafana ba Chelsea rero basa naho navuga ko n'abafana baryohewe n'umupira kuko bazi ko mu bihe bibi ikipe bibi kabandi bihe byiza akoreka agashobora kugaragara eske kaba ariko wenda Maresca agenda navuga ngo tumaze igihe mu bihe bibi tugiye gutangira ibihe byiza. Yego, uko iyo urebye situation na projet Chelsea irimo nonangaha uramutse utabona ko bigaragara ko bifatika birimo kugenda bifata karangi waba udashaka kureba umupira. icyo kiragaragara. Ikindi ariko nibaza ko igipimo cyo gufata equipe kuyigira equipe izayobora Ubwongereza muvuze ko azaba ari ugutwara ibyo bikombe kimwe se bibiri se bitatu. Maresca Samir amaze kwigaragaza we nk'umutoza nawe uzaba witeguye kuba yayoborana na Chelsea imyaka 10. Yego, yego, urebye ukuntu abantu urumva ugendeye kuri Maresca
ni izina navuga ko ritari rizwi mu mupira. akavuga ati Chelsea mubona aha iyi ekipe nanjye ndimo izayobora ubwongereza Erega, ariko